Tabarira yake muretu kwa gani gaga muno ni udo ria muthiete na mbere na wikarania na ithui kuri nyunyu othe muratutumira SMS kuri nyunyu othe muratutumira ndomereri cianyu asante sana nitukorwo tugicirora kaida gatari kunene muthenya wa muthe tukariria uhoro wigie urimi wa ng'ombe ciria twina David Dwita karibu sana thank you ni udo wako na ithui twina Mary Gathoni ni dairy farmer na nyingi no ndagitari wa mahiũ na twina Peterson Njoroge aigaga ng'ombe kuria Githunguri dairy Yeke jumu karu kanu ka kreni kagiga ng'ombe ona muthenya ona omwe etwari na ng'ombe mami agurite na ng'ombe o nitwari na goro ingi muno rwa guthii gumisaragiria mahuti tini akane ngeria mabebe ni thia wagi ati gucaria maboga matia marateo asi sitoshe ng'ombe gicoke giuka ikianjia kwionga ni twarekania na ng'ombe hau kavajige nguruwe twarekania na ng'ombe uguo nyona andu ati na ikonia ria mahuti uguo ndingihota na niguo ndako nikio igire ndori atiriri idio ici ri idio ici ati ni kugura uragura ri ici agithiciage murimi urenda kwanjiriria umuthi uyu agirwo ni kwanjia nake ajagiria na mbegui ajagiria na mwori kana ajagiria na kwamba kumenya kuria arirutaga irio cia ng'ombe andu aria ndiradwaize kihoro wigi urimi wa ng'ombe kindu kia mbere hari nie ni kumenya kuria mahuti ma ng'ombe ici urarehe kuria makoima yes tondu no ukorwo wina thina munene muno wina ng'ombe 10 warehe gwaku mugunda na no be gukorwo wina crisis wina ng'ombe na nduri na mahuti yes and on average ng'ombe imwe tumihagira ike imwe ng'ombe imwe agikorwo kuhanda mahuti rita rimwe because ng'ombe consume gatani 10 cia mahuti mwaka ugu handite mafefe ko handite bebe urajira ng'ombe imwe iria tani 10 cia mahuti mwaka on average ya kilo 26 hari muthenya koguo wina mugunda ikemwe uhandite mahuti rita rimwe yo kuhota ku harvest mafefe ugiensail mang'ombe imwe na nimekuhota gugutake through mwaka mugima comfortably na ng'ombe yaku imwe nikiona atari guko ni ukorwo na thina munene muno bururi-ini uyu riria kwaura mbura ugakorwo na oversupply area tondu urimi uria urimagwo bururi-ini uyu ukoragwo so much dependent na rainfall riu andu mekagiraria kwagia na kindu ta mbura mabebe ni magethwo ni kwagia na nyeki kwa uingi iria rikaingiha mbura yathira ukambia kuona iria niriambiriria kunyiha andu aria makoragwo na consistent supply ya iria throughout the year ni andu aria makoragwo mahotete gukorwo bebangite na bona goita togoro go gikorwo ni icarangite mabururi ma nanja gwicia ni wonete kuria makoragwo na seasons cia winter those long season maharvestaga mahuti makaensailo into silage ati urakora murimi ni hotete kuiga tari kwina arimi guku bururi-ini urakora mundu gwake mugunda ni igite mahuti mangimutwara miaka 2 kana 3 igoka yes atiriri muthuri na wina ng'ombe thate urenda kunjira o ng'ombe umiharvestire eke mwico ni ikathate ndiari horo wa ukiari horo wa eke mweri hari ng'ombe ri urari horo wa gukorwo urahanda mahuti rita rimwe mwaka okay yeah output hari eke imwe ya tani 10 ni ukuhota gukorwo na mahuti enough magutake ng'ombe yo imwe inaiyo yeah no ririkane atiriri to mahuti ma mabebe peke yake ringitani ugo kwa ndirahuthira kuri ona nyeki nguthie ngure so mundu ahota gukorwo ringi ni ahota kuhanda maita meri kana maita matatu ike we mwakora ni kuhota usustain ng'ombe cia kuithatu comfortably mwaka mugima yes nituguka hari uhoro wa mirimu no ndienda twambe turire uhoro uyu wa irio tondu no igwa ni kiria giatumire tumenane na ng'ombe piu ni uhoro ucio twikate twathi kuharira nyakina na ku irio cia ng'ombe heigo ndaigura mukiaria haria King'ang'a haria mwina Nderitu ndeciria hatire mundu iga ng'ombe uria kwagiriire thiini wa bururi uyu no turathi na njira njega muno thiini wa Kenya tugucoka twacoka na thutha wa mbere thirikari yambire gikira breeding
ginya breeding ikinyete handu utire murimi utenango uti murimi na ng'ombe Kenya thaici no ko cia nyama uguo onakoro tutire waiguda kinga indi tatoiga ati maundu maria mareko we are not doing things right no haria tuthiite tau ngirikiria bwana Njoroge aria ta consultant ona ndiari guo ka kuri mundu agithunguria pati uka perform tatu ria ciuria tondu uyu ni consultant uyu weho apati guthie hau na rika unduga ati ng'ombe ria 3% ya body weight uregera kuongerera tondu ingi tukiri research ni ati arari horo dry matter mundu agathi kwe ng'ombe yake kilo 26 cia silage no gine ega korona kindu gitagwo danger triangle ria tugaga ilo ili mahali arumeni ndio kona ndina hona arari horo dry matter ukiuga horo dry matter uramaanisha ate ari murimi uri uratuthikiriria araiga atiriri akoro ng'ombe ni kilo Frisian adult Frisian ekona average ya kilo 600 ucoke ucarie arauga hothaga 3% ya weight yayo no 3% ni tuhuthaga thini wa Kenya no ngithie Europe ukora mahuthagira 4% tondu ng'ombe ria kuringana na irio njega ng'ombe ni irio njega ni kile ya 3% uguo tikona irio njega itigikinyanira na irio iria internationally acceptable goods uguo tuga 3% na rimwe ria tu mundu akiara tu mafefete wega silage tuweka 3.5% yake ya body weight no kuria ng'ombe ria silage igekiro rusani ina nyeki njega ryegrass tiga road grass nikinyagia 4% ya body weight tuweka 3.5% for example ya kilo 600 ni kindu kilo 21 ya silage ndogi hata guthima 21 uguthima times 3 yuka kindu kilo 60 kana kilo 70 ya silage tondu tuthima irio na fresh weight dry matter ni kuga atiriri igiota kujita ngudi ya silage ndimihinyo uguo mai mothe mathire kiria gitigaraga ndikio dry matter kugo wabe mai macio wabe hie asa jaga ku explain dry matter na hobira na ngoji hobo tio meherie nyamu ng'ombe ni ruminant ni shoka makao shoka idabu iko na dainya uga ni complex stomach complex digestive system ditabulaga mai maria makao thino irio itabulaga dry matter ere thino wa irio iria iraria ugo ng'ombe ungimihe thara kilo 100 itabulaga kilo 20 tondu thara wina 80% mai thara wa mitemwe thara uria waihaga no thia kiongagira ndio ucenjagia no twagi horo thara wa mitemwe inya 1.5 meters makiria mahauga ko ndio ukiwistaga muno uguo itabulaga kilo 20 na nikio tuona tukirarimi matikahe thara uri muigo muno tondu ihura dayo ndingihota gukinyia kilo kiayo kiuga 3.5% tondu ihura wa mihuria na mai nikaba idiko na higher dry matter for example Lusan beketuga Lusan na he iko na dry matter iguru over 70% ugo mai maria mari thini wa irio manini ugo ni ng'ombe ni kota ukinya ni gukinyia kiwango kiayo kiria iriaga daily kia dry matter ngoda guthondeka nigetha andu matigecirie ni ati mathima kilo 26 managere Frisian ya kilo 600 nikahota igakorwo ite 30% ya intake ile fadi gukoro nayo na andu manyite dry matter tutigeta guthomithia githomo kiu nginya rio kahe kabodi hat tucore ukahe kabodi nigetha tuhote ku explain kuria andu mathia makomiria indo nigetha ati tuike dry matter ugate protein ugate ati ng'ombe ria indo cia brown andu makiakwa understand dry matter ni kuga atia family ati korwo no kuhoteke uthie handu dry irio icio mai mothe mathire mai vaporize mothe iyo kiria giatigana nikio gitagwo dry matter no tikwira andu maherie mai kana momithie thara kugu ndoya thara tithie ndwe na njuke ndinangie no wike oguo na nikio thara for the high yielders dukoragwo uri encourage tondu no ihuragia ng'ombe before ikinyie dry matter intake yayo ya muthenya ucio no mundu ri heaga thara fresh ri no ri heaga thara muhohu ri ng'ombe ri ya fresh ni korwe ni kenaga muno gukira ria iriaga muhohu no kiria ari makoma makeria kwa chief matirenda ng'ombe ihurie nda itaigana ti dry matter tondu rami feed na mai uguo ikuhuruka ng'ombe ikinya kuhuruka na ima Frisian ile kilo 18 na iko da 26 no de ahona ndigicoka hau ringi ni mai maya
tondu mai ndwende ihura ndwe ngombe ira thikirio ria rumeni hana ndigo ndira na ngethi mbio ira ya kuligana ria ndira ihura then ya ihura no ngombe ndiga nitie dry matter nikyo mundu ra fi decided na mundu ra fi dida ni ukuona mundu athani enda wikatia kuma migi kuiga nigetha na ndwenda guigorio ini uraiga handu nigetha umaintain rangi uria wa dark green no nyihanyihie mai nigetha ngombe ihota kuria yaria iri ndara nginya igani nikio wonaga tukira andu matikahe ngombe miramba for example tondu riri miramba ya marigo no ukautu tinangeirie muramba tiga tu masoya the stem pseudo stem tiga masoya kuna yaga muramba wina niko na ndre matanini muno 10%. Nigetha ngombe etuke na igania ere miramba nginya ndai hore 21% ya the matter 21 kilos ya the matter no ile pick up ngima ya miramba no digiria ogwe kuria etatu ekwe gikoma ni ihura no yale ndre matter igana atia yale alengi kilo 10 hado hakilo 21 na ne watuka ngombe akro ina potential ya kuruta lita 30 niko ikinya na ndira igania ndre matter nikyo tu discourage aga uhoro wa ile shina mai maige hidi ya fidi ngombe no ginya to hate ko deal na how do we deal na moisture ile ile ni wa ile cio nigetha ngombe gena intiki yayo ndiga tuke interfered hari doria tucoke mwena wa riri waugate ndwenda roho wa ngombe na to ginya tondu uri ngoro-indi kana uri nguko-indi mshiothe no maendeleo no ndikane ati andu a Kenya othe ni anyui idea andu a Kenya othe kuria go ona wathie sabu kuria maraje ngombe cia nyama kana uthina guku Narok uthie Kajiado uthie Loitoktok andu no manyua idea in fact kuria utanyuiria muno ri no mwena wa coast koguo consumption di per capita idwe tutongoretie globally dino ave hali developing countries akone we kulia developing twaji horo wa Africa yo generally in Africa they developing Southern Europe, Latin America, a part of Asia ko do wothe mabuli maramera makima akinya ndira utonga wa bururi andu acio de hari mabuli macio mothe Kenya is leading globally to twanyua iria twatumeto kunyua iria kilo 137 per person per year 137 na ni kwa ndia meta ni maranyo muno ukira kama icagini na kiria kidrivaga unyua iria na ndathi horo iria ndia go iria fresh necessarily ni nginya yogurt nginya mala na ndo mali ya pizza kwa ndo mama tunyua iria normal ya pizza na ina cheese so kwena jirani je uti mundu bya boindiria ne gucemania na leo inwano yo diaba twani wa kilo 137 estimate kula ndo mwana 120 no by 2030 to estimate ko to 220 liters a year per person ndio tunaita per capita consumption area wote for dino East Africa ukiyetie mudhia hali nditoli ule odite mundo 50-60 todo adi Ethiopia ni manywa iria no ni ukuna ni malema gogona miguno makanida ile ajira kwa daigire makiuga the next 2 months tutiranywa iria tutiranya matumbe tutiranya nyama todo wakanida ni ndo wakanida orthodox na madumo ukithie Tanzania chairangi very popular wadi mwena Uganda chai ukora ukaigwa utianywa chai muno na chai ngeti mwega tondu mahauthira milk powder wathie Rwanda ukora taguo ugo thini wa East Africa unywa iria uiguru muno na no twandi tukiongagira nikyo ndakwira list ya Kenya ni deficit not surplus koguo urimi wa arewa maraia ngombe marabatara maigihe na muno ti ngombe cingihe ta ngombe irute iria ringi ukira iria iraruta currently na heo input nini ukira iria iraheo tuongerere production yongere production na tutuike more efficient ni kuigwa rajoro gire horo wa ciringi 40 ni uyate githunguri mari hago haya ukira Holland the whole of last year murari hago basiana na 840 na gashoka nitukia kwa bona ciringi mwisho wa mwaka acio thini wathe marari mbere ukira Netherlands kwa radio ciringi between that 3 and 37 the whole of 2017 no riri on average murimi ucio wa Holland uri magawega ni andika faida nyingi ukira murimi wa guthunguri na niko kwira niki bona joge gire ati ena ngombe thate na akitekea na gwici athi wa Kenya University ni twa collective oro tukiga ati adao mega ati na ngombe 50 na ikemwe matiko makigo horo wa haria ngombe iriaga makoma kigo horo haria ngombe cikaraga
no na wadu wa media makakuhena kirugano giothe makauga 1 acre 40 cows mundu wakwa kithia akauga na ndina kirinde kina ikemwe handu fulani handu hega hadi akora ng'ombe 40 ng'ombe gaikara hau gagetera niciaga kilo nyumba ika ni athira riu ni kuria ikuria auga ati 10 tons per year wici agatana gwenda ti ararifa arahuthira example ya bebe tondu thara no korori less thara ni korori muingi per acre ukira bebe ungikorwo wina ng'ombe imwe iraruta liter average ya 24 liters lactation average nda kwa jo lactation no epiki na 50 ikari ya 12 no average kwa 24 to 29 ng'ombe no ikemwe ya bebe mwaka mugima no iyo ni mathafu it is just for the sake of mathematics kana you know calculations other is the side jideri there are ya helu sana ya helu mil no kro elia go bebe theri no elia tanisho ciothe na twendaga mundu handa ika ya bebe rute taniko bine thano o ginya tani 20 yaruta biro hau hathara ni ambiririo kuria mugunda-ini uguo efficiency de bagiriria ukakugia na ng'ombe breed ire iguru na ndagĩtarĩ ndagakijuria tondu imwe hejuga andu breeding mambe mahuruke itwa jihoro feeding tondu ahuriria breeding andu magia na ng'ombe ya grade ya utarita 12 ukarigwo grade na yake yake tondu ya hairwo grade no de hairwo feeding to breeding igakorwo ni njega na no hage feeding ika thina. What is the point ukorwo na ng'ombe Frisian in average ya gifta upiki na lita 52 no ifika na 20 tikabogia gikaria na kaombe ndio ng'ombe twatene twari ginya na nyama kwa ng'aragu ng'ombe gakwira rindu kwa ng'aragu ndikutegia ringino ndigukua nigo tera ndio ngocia ni ari nemwe ajiraga akamaga na murai segio na murai no mesho ni pindu todo itwana nawe kwa ng'aragu I will not die but no ndito kuigua ndakainya no kwagira tucoke kuri iguru ici nacio ndi gukwikuaga igagutiga tondu itiari prepared breeding yayo ni high feeding na conversion yayo kuri ni higher hanini tondu nituguka hariri ni ndokira rucini ngothi kwa muthuri uyu ngore ena ng'ombe iraruta nituge lita 30 ngore ng'ombe atugire 30 igana kujia horo wa daily kana kujia horo wa average ya ni average lactation ni kemuthenya ya kugire imwe iraruta 25 ingiraruta 20 ingiraruta 30 ni 30 liters a day kana ni average a day ati umuthi dakamo kuma ire uririkania no horo wa gukama ukorwo ni 30 liter 30 asa ndere si kama gukuma rucini ringi gukama rucini mathaa mugwanja na ringi hwaini makama matatu so at the end of the day igukoro na 30 liters no dikuga ati every day no muhaka erute 30 liters but average yeah koguo ni irutaga ni ukoraga muthenya umwe ringi ni ya reduce maybe ikwendaga ndume ni ukoraga ni reduce ire ringi na gathina ka mwiri ni reduce ire koguo to mwake korwo ati every day i produce 30 liters ta nitoke hariri extension officers marikuo aigite muno ni twamona magioka mugunda na kabuku na karora na akimenya uria ng'ombe eno iragithie na na ikorwo hingo cia silage ndeingirite no extension officers marikuo ni mathina mariku rathie weta ndagitari wa mbere wa mahio ni mathina mariku rathie ukionaga farmers menamo especially thini wa dairy farming farmers area ta ya witu tukiuge ya Kiambu Limuru mathina maria kana challenges iria mathiagira through ni kwaga information na as you have said uhoro wa kiria wa extension officers mehi maida matene maregi but there is my mekuo not yege na ni magithiaga ni ukoraga mandikitwo ni Limuru Dairy Kiambu Dairy ni ukoraga kwina cases icio mundu ni aripotaga kwi dairy ria twaraga iria na heri mwe maofaga guthie misi kwa misi magikiroraga na in case gikora odo jagiriro ku notify Kiambu kana Limuru ni guthie kwa DVO ndimwire na hendio ni gucoka athia giceragira misi kana tume those extension officers mathi makiroraga maundu macio ugo dikuga matire komekwo na challenges icio ya farmers mostly mathiagira ni kwaga knowledge akorwo nduri areka arawika tondu ndari na mundu ungi mu advice
otherwise no akimukora situation ine ya muthemba ucio ni muheaga advice ya uria angika nigetha urimo wake wagirire. Na advice ino ni nyine ndoka gwaku no ajira ng'ombe no yakwa ri irutaga lita 30 na tumikama maita matatu muthenya na ninguka gwaku tene muno na nyone njuke nyone ikamo rucini njuke tha mugwanja na njuke hwaini muthenya uyu ungi njuke ngunengere kiria gigi yaku timikie pick up na thie nayo na no igwa twero ng'ombe kuria kungi koga na kabuku na kalogu. That is a big problem. Ruwagireiro wathi kugura ng'ombe kwa mundu wa mbere ni wagireiro kuria history ya ng'ombe oreherwo karatathi toguo Mr. Doitaiga no ginya ukigura we farmer nigetha ugure breed iria njega na ng'ombe guguteithia wagirirwo kuria wathi kugura ng'ombe wambe witie record ya ng'ombe yo togo thikurora ikiheo akana uria irakamwo umenye ni breed muthemba muna generation yayo ihano na ikoragwo challenges cia gukoro ni prone to other diseases regine rwaraga murimu toyo yegukora kwendera itangikwira tuko kujira but fairo area we nayo okay I have worked in a farm in a dairy farm na record ile twaigaga ikoragwo na I could record everything okone iria ekadia iria kuma o muthenya ya produce rosini ke thamugwanja produce ke hwaini ege reduce ni data veterinary jagirirwo guthie na indo ciothe cia gwika examination dore niki kana ni ndwaru kana ni ndume gukiendaga ngamenya ni ngunoti haria mbere either ni ndume gukiendaga okorwo ni kurware rwarite ni ngumithondeka na he full scope ngwandika haha thutha human mastitis na damitrit ndahuthira dawa ici ni undu wondu uyu uguo kana ni pregnant hakuhi guciara nikio reduce te yagirirwo kuhingwo you see koguo record te ngithii ukore ina family ni guguteithia ni gukuguide kumenya ino ng'ombe hihi ni njega kana ndikiri njega koguo record ici ciothe iho they should be there yeah gwaku ni gukaga andu mundu akwira nyenderia ng'ombe tondu ndona atiriri ta tukinyite handu ndaigwa ng'ombe riu ciina iria taru muthuri watwira ati kwina under production na mundu kuigwa uguo ri atengere auge riu tondu kwina under production ke ngure ng'ombe ta ithatha tutokire na mayu ke ngure ng'ombe ithatha irakamwo mundu agioka gwaku tondu ugire ni we expert na ni waragiria andu uhoro wa kugura ng'ombe irakamwo kana kugura njau kana kugura mori ikirie kuciara uma explain agirate niki kiega nito ndo giuke na ngure cia ngucio the thate thaisi mundu rabiriria kurima ng'ombe tumwandu waitaga ambiririe na mori itari iraciara no ina ihu tondu bwana Zoita you can be a witness ugiruta ng'ombe kutugithunguri ikiruta lita 30 umitware ona ebu chances cia guspona lita icio 30 yaskas nikigithia na mbere tondu one ng'ombe yori ingigathia be adapt na kuria na ng'ombe iringi yakora kana environment iyo kindu kia mbere kiria kiambaga kura ni iria feeding program tali dia practice gwakwa no thiore mo niko practice the same feeding program gwakwa mugunda so what happens at the end of the day mudusho amwenderia ng'ombe oka gwakwa gura ng'ombe iraruta lita 30 athi nayo gwake mugunda yaruta lita 10 ikagwithia pio ikagwa no mundu uyu waka gwakwa gura mori itaciarite ina ihu yerekeire guciara amisting properly when we okora the determinant factor ya iria ria ng'ombe ya produce oria thitagire ni wo gutereva in fact undo twagirwo gwitekanira haha ithuothe ni ati iria ni gwikirwo rikagirwo thiini wa ng'ombe kana kinyirira kaida kau gaku gate wathiri gukama no ginya uthio kamekeria ugwikirite kwina process ya kwamba gwikira iria riu kwina process wagirirwo kwamba kurumirira ya gwikira iria riu thiini wa ng'ombe nigetha riu ugicoka guthiko joku kumikama urakama kiria wikirire yes kugo explain rado horo wa gwikira ng'ombe pick up mukamo usuhete kuria deritoga ate ina thidiria mukamo ndo ugacoka ugatwara ng'ombe no ikaruta iria gikombe which is
ni ngi advice mundu muthi ingimwe athia gure mori itari raciara ina ihu wathi mugunda kuri guthuera ng'ombe ri wabe uheo record cia ng'ombe tondu ona thogora wa ng'ombe bona thuita ni ugi udeterminago ni genetic composition ni determinaga uria ng'ombe yo ikwendio mbegu iria ng'ombe yo ihetwo tari thikũ ni tura practice kindu gitagwo set semen tondu uregirira urimi wa iria so kiria giothe gibatarite kumana hari ng'ombe yo kiagirwo gukorwo geared towards kuongerera iria ya ni batarite kuheo okorwo ni mufiro ya ng'ombe yaheirwo because technology is so advanced uheagwo mufiro ucio ukau Google online you able to even know those other details na mufiro ni yeah yes okay bewe ya ng'ombe ikiritwo ni urahota kugia na some information ona kuma kuri mbegu yo yumite kuri yo ukagia na that information by before tuche atiri waruta ngirishia kuigana ngirishia kumagana meri wathi wagura ng'ombe tondu no igwo kwina shortage area thini wa bururi maundu muni mafata muno ngithi kugura ng'ombe aboheo record cia ng'ombe iria uragura yes Rita ni waririe uhoro kinyonire nyambire ukwira rugamire hau uhoro wa gutwika ati na no gutwara tondu ni ukwariti uhoro wa mbegu na kiuria kiria kiroka kiria ndageria kuria ni ati ni bata njuke ngure ng'ombe ni na ni njoke thindi misarithie mbegu ari ni kana njuke ngure ng'ombe already tadu muthuri to njoroge amehete mbegu ni atia wega doe ino wa fururio hari dikaniro boy ni to bana je garo gati dogara ni maitho hamwe na kuhutia ongege ngwe mugori wa ng'ombe ino wa Kenya bago ni kiugo ona aburi ni kuigurago adia kameona ikabe kamukenia psychologically physically ameona kagara akihutia karo leo kienda kuigwa kana mahedi ni yaraigwa kana ni makabetwa ni nyama hanini akamediroka riu kuma hau mundu cio ni atuika sold out no mbeca njore mwitia akoena cia ekugura akigura no nyamu itiguragwo na maitho na kuhutia muguri wa ng'ombe aria maguraga ng'ombe in the developed world daba uje kiugo aba uje wafici ya murimi akahigurwa system akonyo ng'ombe radio onako wedio ng'ombe ni specific farms yendagia tigiti ya dingi medagia ng'ombe matali breeders ako kihinyiro nya ng'ombe yo thini wa system ng'ombe wetagwo ng'ania kuria hii andu maikira ng'ombe namba uko tuta ng'ombe wajikuna part of the family together to you have which is okay it is no problem todo gwiciria tuko tu closer and niko tu the ng'ombe emotionally gukira raya which is a good thing wa hinyiro ng'ombe ya X20 uko ndio yaciarirwo ri na nyina yari breed iriko na ile yari breed iriko uko ndio ginya great grandparent wa ng'ombe yo igatuiso history yayo ikoneka kana irabreedagwo yongerera mukamo kana irabreedagwo yongerera nyama tiyende ciothe ng'ombe breedagwo yongereria ni arimi athire mamenyerire ku breeding ng'ombe nigetha ndu ni mbeca magagicaria no ng'ombe ginya ni breedagwo itige kugomia maguru kana ira iharaihe kana yongerera nyama there are many things breeders magikwira maundu maria mabreedaga ng'ombe ni kumiageria holistic is not only new production warikia kuona ng'ombe ukumifara wega igiciara ni korwo na thina nyina igiciara ni yakoro na thina nyina acira thutha matuku maigana kuma aca uginya kare kangi tutwari horo wa nyina no turagura muiritu na turogia history yake so ale kiugo ni bagadi kiugo nyoni ale ng'ombe atweka atia tuko na computer ine uguo abire kumiendera kuria macini-ini riu agoka akoria riu nyoni ya ng'ombe yo igaithia kirero wake miona akona kugura akagura uku mundu aba guthi kiugo agacoka akoria na nyina hanaga atia ukayoka rugano ni aciaraga hari handu nyiro yothi githunguri na njenda kugweta tondu dama doragia manager uku ni ng'ombe cigana akaje gutara 1 2 garigo mundu ngi ndatoire guku ni ndatara ngimuria average ya production na nikundu kwena ng'ombe cingite average ya production ni guku ni cigana kiuga waji kirutaga litainya na Veronica ni ciida garigo riu akwa ataro guo ndio aikari kia na aruta kiongo kundu kundi ndacoka na njira nguhi uguo ni tukena muno ni kuona
na kuhutio kaigwa njega no system itu fatie ku move towards a bit impersonal relationship ya ituna ng'ombe nigetha tuhote kuona ng'ombe no ni kiosk na akoni na ndehera hadhara nigumeheria na tukiwa ya kihanga gwiciria no wathikiri wanja no wathikiri good ati twenda ng'ombe yagurwo na consultant mwenzangu niga wega ati twendaga kwendia ng'ombe iri mori ina ihu no ni guthia rigi wakora murimi na ng'ombe cicete maciara matatu na nenda guciendia ni iguragwo still ina kare record kega no muno as a startup wega ni kugura mori ina ihu na ina ka history kega ucoke rigu thio me breed uri okwenda kana okwenda ku breed egie na nyama kana okwenda ku breed egie na iria ringi rigu yo breed uri okwenda gwicia nikio kiria kuragia ta ego niguo kuragia so most importantly ni atodona ko ndiko progress njega muno dina breeding ikwenda tuliganirwa ati focus itu digathi muno breeding focus itu di management na di mana wa feeding no sho niguo thina witu na dina wa feeding ti dina wa murimi kiumbe ni dina wa bururi we have a huge problem at the national level alimi ni gwe tugumania tawa hora bishati muthuri wa githie na ikuru na kapika up gake akagira nyeki magacemania na agia githunguri 20 kugira nyeki ukeuria tiri wenda kujira guti undu county kana fresher dio kana fresher na mai koguo magihota gwithondeka mathondeke go down ya mita 500 atia marigira nyeki no handu hakuhi ona wenyewe no mathimo gia tiri kuri ndi kwiciria competitive ka dikana ma succeed magathi na kwa makoya ka 500 ikahando nyeki ikagirwo ciakinya hari ni cia ciringi 150 murimi wothe agira na 150 tondu ti biashara tuli ni go facilitate no ni uri muno arimi marumani yari mikomia githunguri na mathio rugai magacaria nyeki macoke hau hena ka gap tondu what is the county doing, what is the cooperative doing nigetha yothe rehe hamwe murimi agire nyeki ya ciringi 150 handu ha nyeki ya ciringi 300 joke gwiro ndomwe bwana Jega idweti thogora tukona munini ni production idukoragwo iguru cost ya production idukoragwo iguru tuone difference yo hari thigo maita meri ungenda kuya na benefit either onge sales nigetha wendie higher price per liter area kana unyihie production either way na margin ya profit irongerera no kaigi murimi eciragia uria angiongerera angiendia iria ciringi 50 which is okay kuria andu marendia milk-bar kuria andu marendia yogurt iria rigakinyia ciringi 80 per liter no kuringana kuria okiri which is okay no hari undu ungi the most strategic way ya kunyihia ni kunyihia cost nigetha margin ya profit na ona tungiendia 40 ta smallholder tukorwo tuna produce ya ciringi 20 twina almost 100% between cost na margin ya profit no tuginyihia cost atia kwa murimi aragura bero ya nyeki ciringi 300 ugura bero cigana bwana Njoroge ya nyeki between nigana ria 8 na ciringi 300 okay riu 300 ni ena range na muno 300 bero ya nyeki na nyeki tulitaga 2 out of 5 in terms of quality 40% quality nyeki oginyitaga kundi uguo ukaringithia uguo ni ugutheca theca guku moko tondu ni tumiti na marango ni manini quality ya nyeki yoragwo how much stem against how much leaf tondu ni wa leaf stem ina fiber not fiber ugucaragia leaf tondu ndugira nyeki atiri straw ungienda fiber ugira straw no uragira irio wacoka wareherwo nyeki in a stem, more stem than leaf. Tumeaga grade ya 2 out of dido na nyeki ya grade 3 no ria ukiote bura nyingi wakiona nyeki ni njega na nginya hindi andu makiragia nigetha yume mbegu iri mugunda itiga ita mbegu uri miagiri na straw ugo we urathi kwa rose grass ciringi 300 na ni kilo 15 na kilo icio 15 tivime no kilo niwe kinye gwakuri ya kilo no ko ni kilo 10 na kilo icio 10 ti ng'ombe ndire ciothe iriria kilo 8 tondu tugire ni ndire mata ng'ombe tamburaga the total fresh weight uguo isaicere wagura ciringi 300 nyeki ya kilo 8 teka mathabu macio unjire murimi cio ng'ombe yo gipata utairia ya igana atia na rauta no ndwanyeki no ambehe and the quality is doubtful icoke nigethe gucokeria mbeca iria yakuri hari we uguo na nikio igwa tukiuga ati murimi wothe uguraga nyeki more than half of the year agacoka kendia iria ciringi 35 wewe kimadiro na kenya pati kuma todo ni mushinaga no kwandika tandika ndungihota kugura nyeki mbeca icio iri ya quality yo icoke gucokeria mbeca acoke murimi ucio arahe thara umenye thara ndu supporta ng'ombe ino wa starch na ndu cukari muingi
ugo thara ni wendaga support na dairy meal na muri mwothe hera ngombe thara no ginya cariria indo ingĩ thĩinĩ wa ration nĩgetha ng'ombe ona yahũna ĩkorwo nĩ yaingĩria nutrition ĩrĩa ĩrabatara na dry matter ũguo mũndũ wa thara nĩ agũcaria agĩthũngũri macaragia brewers waste mũmĩtaga atĩa macica acio me hakuhĩ namo ngwĩciria no makĩonaga tondũ arĩa menyerere me kũraihu mũno icio ciothe nĩ gũcarĩria nĩgetha thara ũyũ rĩ ũgũsupportwo nake nĩgetha ũkinyanĩra ration ĩrĩa ng'ombe ĩrabatara takijera cost hiyo igukinya mbeca cigana ibe mundu ciangiandika ati ng'ombe ni yaria thara yacoka yaria kilo 10 cia dairy meal na dairy meal ni ciringi 30 na ni kilo 10 yaria icio ni ciringi 300 all day acoke ni agurire nyeki ati tondu gutire thara ng'ombe yakinya ciringi 600 acoke ni irute ciringi lita 20 uri ongiendie ciringi 30 wahe ng'ombe 600 ya gucokeria 600 ng'ombe ni kiureka nayo akoti thumu ni production ya thumu kaboke die nyama na thumu ni mwega ndikwenda kumena thumu ni mwega tondu ungithi kundu kuri ng'ombe migunda ni kori miega muno na bururi witu tiri ni rakua rathi ukua gatiri uguo thumu ti muru no guti mundu ugura ng'ombe mbeca nyingi akagia na thumu mundu ugura ng'ombe karuta iria agia na mbeca na thumu ko riki by product no guti mundu ugura ati ko product yake niki ni thumu very important ni ati kunyihia cost na kunyihia cost ti effort ya murimi mwenyewe ni effort ya murimi na still ya national level county level mageria go facilitate nigetha cost ni per unit of per liter of milk to produce na besha nini ukiragia deda tuikeria tugicoka tukoro tukiariria murimi kumuhe mwihoko thini wa maundu maya megwitwo urimi wa ng'ombe ciaria na tukoro tukirania atiriri niki giki ungika jigua na rege ati ng'ombe ni raheo ni tukanirio cotton seed ngani kireiro fish meal ngani heiro ki nitugeria masisa macio twana magira muno brewery rocini kiroko nditukurania ni ati murimi angika ng'ombe no ikoronio source of income ati haha no wabisi yake no tiyo korwa ati wahe ng'ombe no ciringi 600 ya ucokeria matandatu mutirato anayo gatagati kakuwe na ng'ombe he umwe wanyu ageirwo ni guthie hari undu ni management italinda no of course ni tigukiuga ati ni gwali magika no we need to avoid sawa ni tabarira yake mune muthenya umuthi ni ndona SMS nyingi is it advisable to take a loan to buy dairy cows 150,000 hi Mike muthuri wakwa ni agire na ng'ombe cia iria imwe ni hunire na yarutaga lita 20 riu iraruta lita 2 na idio itiagaga tuteithie itondu ni hathara theri na ni ciuria nyingi muno ci haha nituko tugicirora narua tugikiria